ngisathola lo mbiko lokuthi kufanele kube nelonto okusho lokuthile phambi kwelibandla ngisambuda amangcwele sejayini engakhuluma ngayo amangcwele bantwana baba haleluya bazalwane ngoba mina kwamkude bazalwane ngafike ngikhulume nikuve ibazalwane haleluya then kwabeka nje ngondlela ehlipeni yami inzaba yomthandazo bazalwane haleluya ubeke nje inzaba yomthandazo uthi kahle kahle kumgcoka kangakanani ukuthi sithandaze mbele ngithi tendele la uNkulunkulu ngithi ngiyamthandazo haleluya ngangcwele kungakho ke bazalwane ngiyawucela ngafishane sibuke nje umthandazo namuhla amen sitawubuka sikane bazalwane encwadini yaLuka haleluya sitawufunda nje chapter 18 bazalwane sifunda ku verse 1 haleluya size siyawubeka ku verse 8 bazalwane amen haleluya incwadi yaLuka chapter 18 sawuqala ku verse 1 sihloko sithi umfanekiso womfelokazi emehluleko Jesu wase ubatshela lo mfanekiso abafundisa ukuthi kufanele bathandaze sonke isikhathi bangathimba kwake kwaba khona umehluleki kulelinye idolobha lelikhulu labengalumesabi uNkulunkulu angahloniphi nebantu kwakukhona umfelokazi kulelo dolobha labevame ukuthi kulo mehluleki ade kucela emalungelo akhe afike athi ngisiphe kulona lolwanani kwaba sikhathi lesidze umehluleli angavumi kodwa ekugcineni wathi noma ngingamesabi uNkulunkulu ngingahloniphi umuntu kodwa ngalolu hlupho lengithola kulo mfelokazi kungcono ukuthi ngimnike emalungelo akhe funa aqhubeke nalokhu nginamashela athi made angikhuphise inkosi yaqhubeka yathi lalelani ukuthi wathini lo mehluleli lomuntu pho uNkulunkulu utakwehlulwa yini kubeva labakhethiwe bakhe labakhala kuye imini nebusuku bacela usizo uyawubina yini ekubasideni nginitshela futhi uyawubevela nokushesha kodwa ingabe indodana yomuntu nayibuyako iyawukhanza kukhona yini ukukholwa emhlabeni siyabonga baba lonke namhlanje ngegameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga thwala laphakathi siyabonga kwenyama yomndeni kaJuda babe othulone musa kangaka sibonga ukuthi sosihlanganisile Nkosi unalithembele sihlangana ngegama likaJesu Kristu baba usihlanganisele livi lakho babe sakhe ngalona namhlanje siyale ngalo thwala laphakathi sijujute ngalo siqinise ngalo kwenyama yomndeni kaJuda sisole ngalo thwala laphakathi wethembekile sokulunga babe livi lakho likukhanya bakuthi tasizindle ngani imihla nemalanga siyabonga babe wethu longcwele usihlelela uNkulunkulu wethu lomuhle nayi inkonzo thwala laphakathi baba ke khona njengawe nalokalinganiswa nawo qinisa umfana wakho thwala laphakathi asalaba livi lakho fihle babe mancebe lakho khulumisa babe lokho kuyinhliziyo yakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha qhubeka babe wethu longcwele ugcwalise spiritual reservoir sakhe elihle ngama lemfeni wethu Jesu Kristu khulumise babe wethu longcwele lokho lokufunayo qhubeke bamambulele tambulu elihle ngama lemfeni wethu Jesu Kristu babe siyabelana nesitha babe lesivusa kuyaluka kwengqondo babe wethu longcwele kube sekwebeka livi lakho ngegama likaJesu babe tonke indqondo atibe focus babe tiveli livi lakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha fihle babe mancebeni akho sibekele babe ngamunye nangamunye wendele kuhle bekuthunyiswa manje naphakathi amen haleluya amen bazalwane ngilandzele livi bazalwane ngilandziswa leseleko lakhuluma ngaso Jesu amen Jesu ufika kule ndzaba leyo yokuthi aze akhulume ngalo mphakathi ucedza ukufundisa ngendzaba yokubuya
mangibuta kwemibuso. Haleluya. Lithi-ke livi lakhe asefundisile-ke ukuthi ufika kwalo mbuso kuyawufike kusitulu. Haleluya bazalwane. Ungazi ukuthi laba lakhuluma kubo basina bayadidela ukuthi nakathi Jesu kuyawufana nokuthi bafati ebayobe bababili bangayenza wonye kuyawuthatha lomunye kusalele omunye. Haleluya. Ukuthi emadoda layo ayobe asemsimini asitenda kuyawuhamba yini kusale yini. Intsikelelo kaNkulunkulu naseyophela lo chapter 17. Amen bazalwane. Ithi bafundi bambuza bathi usala kuphi ngemuva. Haleluya. Usala kuphi Mose? Like abayiva lento lakhuluma. Amen bazalwane. Uyasho ke Jesu uthi la kunesidumbu khona nemanzi ahlangana khona. Bafishane lokho ukuthi lokhu lokumenta lihlangane kanikani lokuthi ninenjongo yini ukuthi. Haleluya. So ufika ke Jesu ekuthenini abaniketeke lo mfanekiso lo. Haleluya. Lelithi live Nkosi wabanika umfanekiso nemfelokazi nemihluleko. Uyalandzisa ke ukuthi kwaba nalo mfati ebeka umfelokazi. Haleluya. Lithi manje injongo yaJesu yokubafundisa lo mfanekiso lo kwakungukuthi abefuna ukubafundisa ukuthi bathandaze ngaso sonke isikhathi. Haleluya. Usho njalo lo verse 1 uthi wabatshela lo mfanekiso abafundisa ukuthi kufanele bathandaze sonke isikhathi bangathini. Haleluya bazalwane. Kulesi isikhathi sisayenda le nkonzo yomthandazo bazalwane. Kuba khona la kufika khona udzinwa. Haleluya. Siyaconza ke nalokho ukuthi lo mdzinwa akufikeli kangcwele. Ukhona lo hlala amelelene ne-communication yethu naNkulunkulu. Amen bazalwane. Uyamfakazela noma ngakani noma bekwenteka kimi kuphela yini. Ukuthi kuba nesikhathi la uyayitive khona ngokuthi kungathi nje every hour every minute ungahlala njalo nje kwabantu ukukhuluma into empilweni ukhuluma nabo. Haleluya bazalwane. Sathi ngathi kuvuka ebusuku umusho ukuthi ungibani. Haleluya. Uthola ithutshana emini kuleyo busy lonayo uhambe uyomtshela ukuthi ungibani. Ungabi into lemathina bazalwane. Kube into lekhona ngokwenteka lapho. Haleluya bazalwane. Kulapho la suke sithandaza khona bazalwane singayekeli. Then ukona lokho kuba semandleni lokungaka bese siyafika sitha ke nasifika sikhamba sitawuhleba lakhulu. Amen ngandleleni. Haleluya. Bese lokho lokusikhulumile sikukhulumile sitha singakuvumela kuyadlula kuyenhlitiyweni. Nakufika enhlitiyweni kucosha livi kusala bona. Haleluya bazalwane. Uthole ukuthi sekubatima nje kujabula 12 o'clock ebusuku uhlukanise insuku. Haleluya. Into lokho uyenda ngaphambili. Amen bazalwane. Suke sekungene lokudinga. Haleluya. Nangabe kusento uvuka ubeke konke lokukhona ukubika eNkulunkulu uve manje yaphela. Haleluya. Ngine sonke umthandazo webhaza ngisho njalo mina ngithi ungazi ukuthi kunemthandazo webhaza nasithi siyathandaza lekhaya ukuthi ukade 2 minutes akaqedile bangabama. Haleluya. Bese ngiyabatshela abantu baNkulunkulu akabhazo nasithi siyathandaza ukhuluma naNkulunkulu kwedlula na ukhuluma nami umntwana wakho. Haleluya bazalwane. Then uthi ke Jesu injongo yakhe ungazi ukuthi Jesu ukhuluma lamavili angeke ukuthi uyabona lokuthi labalandeli bakhe noma labafundi bakhe lo moya wethina ukhona la kubo. Haleluya. Unene so ubatshela ke lenzaba ngenxa yale njongo yokuthi ufuna ukubafundisa ukuthi bathandaze bangathima. Haleluya mfowethu. Uthi ke baba kwaba khona umehluleli edolobha elikhulu la bengamesabi uNkulunkulu. Haleluya. Lokubekisa bazalwane ngalo mehluleli longamesabi uNkulunkulu. Jesu uzama ukuvenda lokuthi kuyi-opposite kangakanani ngoNkulunkulu. Uthi nangabe umuntu lonenhliziyo elikhulu njengalo mehluleli lo kwenteka ukuthi ngenxa ye-persistence yalo mfati agcine agudukile. Haleluya. Noma bekatitshele ukuthi ngeke azakwenda agcine kodwa agudukile waphela. How much more ke kaNkulunkulu lode nalenhliziyo elikhulu. Haleluya bazalwane. Uthi ke lo mfati kwaba khona mehluleli ledolobha lelikhulu labengamesabi uNkulunkulu. Amen. Angahloniphi nebantu.
Haleluya. Lisi manje lo dolobha bekunemfelokade. Abevamile lo mfelokade kuda lo mehluleli ake ucela emalungelo akhe. Amen. Afike asho athi ngiside kulona lolwana. Haleluya bazalwane. Lithi lelivi abevamisile. Losho ukuthi yini obekayena repeated. Haleluya. Ungase uthi Jesu kufanele nebazalwane baseShalom bavamisile kutakini bade uthandaza. Haleluya bazalwane. Kuyiqiniso bazalwane ukuthi kuma items esiwathandazelayo kuba khona lokuphiqela. Haleluya. Kunalesithandazela sikuthandazelele kubona. Haleluya. Bese kuba nalesithandazelela kunxusa. Haleluya bazalwane. Then kulesinye isikhathi uthi amen bazalwane. Uthi sowuthandazele wacela ukhanze kwamazuthi le mpendulo ayikhabuli noma ke ayibi ngalendlela lokho uyigathi ukuthi ibe yiyo. Amen bazalwane. Ngalokuvamile ke bazalwane uyaye ngenature yomuntu bethu. Uyaye uthi ungathandaza ngokuqala ubone ukuthi impendulo uthi hayi impendulo engingakakwendi ka. Uhambe uyawuzama ukuthi ilungisa. Amen. Ulungisa uhlole ukicheke. Uzukhotha lelithi ukuthi uthi uNkulunkulu uva umthandazo wetoni. Haleluya. Maybe kunalekubonile uNkulunkulu ahambe ngento ihlambululo. Thatha ilanga uhlambululo encane uzongena efastini. Unemthandazo munye nje ukuthi Nkosi ngigeze. Mabala onke la ungizosile umphefumulo wami. Haleluya. Bese phinde yavela le chance sowuyabuyela uNkulunkulu. Sowuyocela ke nyalo wathi ukuthi sowuhambile bonke lokho wathi ukuthi ngahle kube phakathi kwakho nendlebe yaNkulunkulu. Haleluya. Ubuye ungendeki lokho ngathi. Amen bazalwane. Kwendeke mahlanda ungendeki lokho ngathi. Njengaloma ke lona bazalwane lesilele iviki waya emahlanda nemahlanda solafike asho kule siphathimandla asho athi ngicela ungilwele kunami lolwana. Haleluya. Lithi ke leli uNkulunkulu wakwenda lo make emahlanda lokho. Amen bazalwane. Ngalokuvamile bazalwane siyaye sithi singayicela into siyicele into nasingawubona umphumela lesungathini bese siyavala siyayele. Haleluya. Kumele singasikhohlwe nangani. Amen bazalwane. Uthi ke Jesu kulabafundi bakhe ke kwaba isikhathi leside umehluleli angavumi kodwa ekugcineni wathi noma ngingamesabi uNkulunkulu futhi ngingahloniphi umuntu kodwa ngalolu hlupho lelithola lomfelokade uncoma ukuthi ngimnike amalungelo akhe funa aqhubeke naloku kunakashela azimande angiphuphise. Haleluya bazalwane. Abengafuni bazalwane yomehluleli kumnika lo makele akhalana. Haleluya. But ngenxa yekungapheli emandla kwaloma noma kwakungasiyo iportion yakhe lokwentelwa nabo bekakhalela. Haleluya. Ngigcine iyaguculwa lenzaba ngenxa yalokuthi kanengi angathini. Amen bazalwane. Uthi ke lo verse 6 okay ngiyakenzela verse 5 bazalwane noma injongo yalo mehluleli yokumnika lo makele kacelana kwamasiko lokho ukuthi umnika ngoba vele kumbe somvela ukuthi awusho sowucele kakhulu one way or the other but bagcine kumloku lebe kakhulu. Haleluya bazalwane. Akunenzaba ukuthi bekangathi bisel umentela out of goodwill. Haleluya. But wagcine akuthola lo makele kafuna ngenxa yalo kuphindelela lamandla alokho consistent. Haleluya bazalwane. Uthi ke verse 6 Inkosi yaqhubeka yathi lalelani ukuthi wathini lo mehluleli lo muntu. Pho uNkulunkulu utawukwehlulwa yini ke kube vela labakhethiwe bakhe labakhala kuye imini nebusuku bacela lusizo. Nangabe kwagcine lebe kanenhliziyo elikhulu angafisi nekuvelana nalo make because now yiva lento liyaphuma ngayo bazalwane lento yayide kumvela. Amen. Yamzibilela ngako but lokuhle kuthiwa kuthola. Haleluya bazalwane. Uthi ke Jesu phoke kangakanani ke uNkulunkulu lovela nako ke yena nanathi. Amen bazalwane. Kuliqiniso bazalwane kunento lesikaNkulunkulu sibicela ingesiyo iportion yethu. Amen. Sicela nje sakwende nginireke kulesimo lesi. Leke siyomba iportion yethu singayidizele. Haleluya bazalwane.
ube kungekho. Haleluya. But ngenxa yokusivela ukuthi nakayihlola le nhliziyo yakho ukhanza ukuthi ngathi le nto leyitela uyidinga mama. Uva ngathi wena uyidinga mama. Because mina endleleni lekumethemba ngayo uNkulunkulu bazalwane ngimfananisa nababe yini. Haleluya. Ngikholelwa ukuthi kule nkancela kuye uNkulunkulu latanginika bona lakubona ukuthi ni ready and ni fit ukuthi ngahengisha. Haleluya. Futhi kungeke kungibulale nakamnike bona. Amen bazalwane. But truth be told bazalwane kukhona le ngakufuna kufunwa ngimi. Noma ngabe uNkulunkulu bekatitshelele ukuthi I'm not ready. It is not yet time ukuthi kube nabo. Noma ke sowubonile yena ukuthi ngingakuthola lokho nidawufa isikhathi singakafiki. Ngenxa yokuvelana nalokho ukuthi uyakubona ukuthi senzeni distracted. Sekunje lokumele kucabangako nalekukhona kukwenda. Ngenxa yokufuna naye into lengiyifunako bazalwane. Njengawe ungumntali bazalwane, umntana wakho lomthandayo. Acela something lobona ukuthi uyafika sente lomntana lento akayidingi, uyayifuna. Amen bazalwane. Uqale umtshele sizathi okay, akusiko right ukuthi kunike lento lena ngoba kunje. Amen. Ukhanza ukuthi akayiva ngamba lesizathu lomniketa sona. Nakasuweya yini ukhanza ngathi asifiti ekuthena ngakuthola lapha. Haleluya bancane. Ekugcineni ngina usho angikunike ke sewudabibonela wena. Haleluya bazalwane. Lesayifile lekaNkulunkulu bazalwane. Ugcina asinika letinye izinto ngenxa yokuthi thina sicela sisiye. Haleluya. Sicela because siba ngathi sidinga mama kangangobe uyabona uNkulunkulu ukuthi sekuze ku-affecta impilo yethu yakamoya. Lokho ukuthi sikuthole nakulesi cabanga ukuthi siyathini. Haleluya bazalwane. Asinike uNkulunkulu lesinye isikhathi asinike something vele letawugcina isikinya betini. Haleluya bazalwane. Angibekise bazalwane. Esikhathini esiningi bazalwane badlula indzaba yebantwana. Amen. Bafune abantwana uNkulunkulu ashilo ukuthi sinomthanda. Amen. But ngenxa yalokulila nekukhala akuningi uNkulunkulu. Haleluya. Uthi ungabathola labantwana bangaphithi bakunike ukuthula empilweni yakho. Haleluya. Usele ubangele ukuthi bananda abantwana ngoba labantwana laba ngiyabathandazela. 1. Ngibakhulisa ngalokho kaNkulunkulu. 2. Ngibenike yonke imfanelo yokuphila impilo yaNkulunkulu noma ngefuna uNkulunkulu. But baphonde abantwana bamelane directly nalolo ngibona. Amen. Kodwa kunye ukuthi wabacela uNkulunkulu abe bona ukuthi it's not yet time to be nabo noma ngecela ubathini. Haleluya bazalwane. But wabafuna abunike ngoba uNkulunkulu lona emusa. Ungasiko lokho kuphela bazalwane kunene ucela umsebenzi. Ube persistent abona uNkulunkulu ukuthi lapha la ujake yakhona ngeke uzusayivana. It's either dawusheshe unciphe amalanga okuphila la emhlabeni noma injabulo yakho iyahamba noma indzawo yakho yoNkulunkulu iyahamba ngenxa yalo msebenzi. But ufuna uzumlayela uNkulunkulu ufuna nami. Amen. Nasesela umthumisa umtshela umbani sidina uNkulunkulu kumngesisolo umtshela lo. Amen bazalwane. uNkulunkulu wethu uyasanza akunike lo msebenzi uNkulunkulu. 1 2 3 utikhandle kuleso simo. Haleluya bazalwane. Masakuthola imthuli. Amen. Masakuthola into lohlanganyela endini yenkosi. Haleluya bazalwane. Ucelile ngoba wena ngowuva ngathi udinga mama. Haleluya bazalwane. Then ufanekisa ke into lenjalo uNkulunkulu ukuthi ke pho angahlula yini kukwenda noma ngikuvelana nathi. Nasikhala kuye imini nebusuku sifuna lisinto. Haleluya. Ngoba iba khona lento lekubanga ukuthi udini ungakutholi imthula uthandaza imini nebusuku. Libhila uNkulunkulu bazalwane nalibekisa imini libekisa ngalesikhathi into dingathi sakubonakala ifike empilweni yakho. Haleluya. Nasinenjabulo ayisekho. Ukive ukuthi uyabona nyalo ngisehlana noma ke ngisemnyameni ngamba nyalo. Khale uNkulunkulu sakukhalele lokho lova ngathi uyaphuma. Amen bazalwane. Noma ngabe lesokujabulile uthi nawuleyo njabulo bese uthi yebo ngosumentele konke kuhle konke jakushoda nalo uNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Lithi ke uNkulunkulu velana nathi ngeke kumehlule kusinika lokho lesicelayo. Haleluya bazalwane. Uthi verse 8 ngitshela ukuthi uyawubevela
ngekushesha. Haleluya. Bese-ke kuba nana indzima yesibili kule verse lethi kodwa ingabe indodana yomuntu nayibuyako iyawukhanza ukhona ukukholwa emhlabeni. Amen. Sesinikiwe konke lezinto lesifunayo ngenxa yeluvelo lanalo ngathi ngabe akunozibulala yena. Haleluya. Ngiyadala ukuthi abafundi baJesu nabaya kuJesu bafike batshela ukuthi akabafundise ukuthandaza. Uthi Jesu nanithandaza ngibona baba wethu osezulwini. Haleluya. Inthando yakho ayendeke emhlabeni njengoba yendeka ezulwini. Ngithi nakufunda bazalwane lokho ngemva ngathi it's not akusiyo i-coincidence zokuthi Jesu aqale ngalomuntu loyo. Lothi inthando yakho ayendeke emhlabeni njengoba yendeke ezulwini. It's like uthi Jesu for every prayer lotawuyenda mdlalela lenthando yakhe kuqala because his will niyo le correct. His will niyo lesatiko nalokuthi sithingana. His will niyo letasiholela endleleni elungile. His will niyo letawusenda kusicele nako lokutamjabulisa yena uNkulunkulu ukuthi sikucelile. His will niyo letawusenda sicele nako lokutawusenda sikhule ekumathini yena uNkulunkulu. His will letawena sicele into letawuletha ukuthula empilweni yethu. Haleluya bazalwane. Ngiba ngathi akubanga i-coincidence nje noma kucondzana nje kwempilo ukuthi athi Jesu nibothi inthando yakho umbuso wakho awuye bese inthando yakho iyendeka emhlabeni njengoba yendeka ezulwini. Sike sayikhuluma lenzaba yombuso bazalwane ukuthi nasithi lo mbuso awude sisho ukuthi lokhu uNkulunkulu bakhe akuphile bona lakithi. Haleluya bazalwane. And nasakuphile lokhu uNkulunkulu lakithi then uyawuconnecta ne-will yaNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Therefore ungasike uthi Jesu la verse 8 part 2 inkinga nitawucela leticelo leninade nilingise lo mfana nibe persistent ninikwe ngani nikucela outside the will. Lithi liMlaNkulunkulu nicelile nangaphiwa niyatibuta ukuthi le because livi lakhe lishido lathi nanicela ndawuphiwa lenicela kona but mina nicelile nanganikwa lena nikucelayo niyatibuta nithi le bese lithi kungobe nicelela tinkanuko tenu. Haleluya bazalwane. Ungathi-ke kuhambisana nanawo lasakusho Jesu la verse 8 ukuthi ngiqinisile ngithi uyawunivela ngesheshe kepha ngabe nakabuya yabe kusekhona nokukhona. Amen bazalwane. So-ke ethanda kaNkulunkulu uvusa nje indaba yomthandazo ukuthi asithandazeni bazalwane in his will. Sithandaze silapho umbuso wakhe. Amen. Bese sithandaza inthando yakhe bazalwane. Haleluya. Now tifuna ukuthi ijabule inthando yaNkulunkulu iyini. Encwadini yaMateyu chapter 4 uyalingwa Jesu ulingwa Sathane sehlala. Haleluya. So ushilo Sathane wathi akabhucule isinkwa silinga amena ngibhucule emantshe abesilwa adokudla njengoba lambile. Haleluya. Lithi ke lapha ku verse 4 uthi ke Jesu akaphendula Sathane uthi umuntu ngeke azaphile ngesinkwa sonke but angaphila ngawo onke emali lasemlonyeni woNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Lokhu sitshela kuthini bazalwane? Lokhu sitshela ukuthi nasitawuba kuwili yaNkulunkulu sitawulalela lamazwi lasemlonyeni wakhe uNkulunkulu. Nasilalela amazwi lasemlonyeni wakhe uNkulunkulu sitawuthola konke kelele sidingako because lithi leli singaphila ngawo onke lamazwi lalamlonyeni wakhe. Amen bazalwane. Nangabe athi uNkulunkulu kuwe ngibeke isibusiso ngitawubusisa ungena ngibusise kuphuma amazwi lawo aphuma emlonyeni waNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Bathi akaveli aqale lapho lamazwi bazalwane aqale ayasilayela ukuthi usuke umephi wena nakatawuthi uNkulunkulu I'm blessing you getting in getting out. Haleluya bazalwane. Ubita ukuthi siyokuma silungelane naye kuqala. Haleluya bagcwele. Because nawufunda
uNkulunkulu bazalwane. Amen. Encwadini yaJakobe chapter 5 ngiyacela sifunde ke leli bazalwane. Encwadini yaJakobe chapter 5 verse 16 wakhona. Jakobe noma James chapter 5 verse 16 noma ngibazalwane lethu. Jakobe chapter 5 verse 16. Amen. Kufundzeka kanje. Ngakho-ke vumani itono tenu lomunye kulomunye nithandazelane kuze nitewuphiliswa. Kunxusa kwemuntu lolungile kunemandla kakhulu. Amen. Amen. Elijah labe ngumuntu afana nathi. Wakhuleka ngekunxusa ukuthi lingani. Langetelana emhlabeni iminyaka lemithathu netinyanga letisithupha. Amen. Hallelujah bazalwane. Ikhala lapho lenzaba bazalwane. Uthi lo verse 16 asivume lento tethu. Sivume lomunye bazalwane. Nalithi lidla uNkulunkulu asivume lento tethu lomunye. It doesn't necessarily mean ukuthi angihambe ngiye kuBuddhism, ngifike kuBuddhism. Mine kanike emsebenzini ngifike ngenta ukuthi nekuthi. Hallelujah bazalwane. Then again ngiyabona ukuthi kube sono leso. NaBuddhism ngabe sewuyasho uyathi nami kwentekile nangisahamba lapha ngihlupheko dikhanze ngenta lokho cha alisho lokho bazalwane. Lisho ukuthi angibekise bazalwane. Ngithi lesemile la ngendini ngakhuluma. Livi noma ke ngakhuluma emagama lathi lena kafika kuma ke yona ngamphathi kahle. Amen bazalwane. Bonke labahlali bazalwane ngasho ukuthi lokhu kakuhle kahle. Bese kusima ipride kwethu sibazalwane. Hallelujah. Iqiniso lesi the moment uqansuka ukhipha igama leliphuma ngeqansuka mina suka wathi kahle siphume kahle. Hallelujah. Then akhulume futhi moya ukuthi lokho ke asahamba ngaka. Bese uthi understand naye vela bekhona. Amen bazalwane. Amen. Ngine uhlala nayo lenzaba leyo kanjalo. Kwenza lokho ukuthi I don't understand. Nalithi asivume lento lethu lomunye lithi angivume lokho ukuthi ngidehlise ngiye emakene emakanyona. Yebo bengiphatheke kahle kodwa ngonile ukuthi bese sengikhipha igama lenjena kuwe. Hallelujah. Ngivuma lentono tami noma ke ngivuma lesiphambuko lesengisendile ngekumenda aqansuke ngenxa yemagama ngesekwakhiphile noma ke akhubeke. Hallelujah bazalwane. Ngoba lithi lidla uNkulunkulu ikhubekiso liyefika bazalwane. Vele kumele lifike. Amen. But bese lithi maye kuloyo lifika naye. Hallelujah. Kungakho kufanele ke siye lomunye sihlale kunalokuvana phakathi kwethu bazalwane. Amen. Lokho lithi asivume lomunye kulomunye. Lithi ke sithi singadivuma bese siyathandazelana. Amen. Qiniso bazalwane singeke ukuthandazele kungekho in good terms na. Hallelujah bazalwane. Enye ngathi kaza futhi umthandazelo umthandazo. Lokho ngasolo lokade uNkulunkulu lento khona ukuthi Nkosi mbone nanamuya lokende kokuthi. Zabe yaphayenteke Nkosi aphelweni yami. Angisho yona baba ngiyathi lethi ngisho yini intsandlo lengifuna ngale mpilo yakhe bazalwane. Hallelujah. Asasiko ke kumthandazela lokho umcalenisi. Amen bazalwane. Lokuhlukile ukuthi lo Nkulunkulu lesimkhonako bazalwane ngeke sikhona ukublafa yena. Singablafana thina sojwana but yena ngeke sisikhona ukublafa. What if for every word lolishido emlonyeni wakho, for every thought umzindo lephilile engqondweni yakho, everything loyendile uthi bekusuka because liqiniso lithi ungakwenda lokubonakala kuhle but for the wrong motive. Amen. So ke akadoma ngawuthi lokuhle noma ngawuthi lokuhlungu ngathi naNkulunkulu wethu uthi ukhona kusihlola lengekhathi athi sisusa saloko lesikwenzayo. Hallelujah bazalwane. Then uthi ke uNkulunkulu asibese sesiyathandazelana kuze kuthi sitye uphiliswa. Then sesawukhona lebuntusa sinusele nalive lesihlale sithi siyathandazela. Hallelujah bazalwane. Sesawukhona ukusela lebandla leshalom uNkulunkulu. Amen bazalwane.
because kuliqiniso ngokuthi ekhathi ebandeni laNkulunkulu angeke sifanane kungako lesifunda ngoNkulunkulu endlini yenkosi kuba netitsha letehlukahlukene. Haleluya bazalwane. Kunetitsha letakhiwe ngegolide, kube netakhiwe ngesiliva, kube khona nje lesigodo nelitshe nelibumba. Haleluya bazalwane. Lokukhomba letigaba tebuthakathaka bethu. Amen. Nelizinga lesikhula ngalo kuthi ngeke vele sifanana. Kungako each and every time kumele sithuselane sithakazelane. Haleluya. Then it's the only time lesawukhona khona lokuthuselana sithakazelane ngaloku sinsiye. 2, lesikuthakezelayo asheshe kukuva uNkulunkulu akuphendule, because liseleli lapho kunxusa komuntu lolungile kunemandla kakhulu. Kulunga kwethu kuqhamukapi bazalwane? Kulunga kwethu kwekucala kuqhamuke ngokuthi Kristu ehle atosifela kuyonopela uqale lapho. Then sase siyavuma sine ukuthi sakhona ehlitweni savuma ukuthi nembala ufikile Kristu watofela kuyonopela. And lokho siyaku-acknowledge empilweni yethu sikuthatha njengento lenkulu esembeleyo, bese siyamnika ke because of that sesiyamnika le mpilo ukuthi akayibuse kenyalo le mpilo ngenxa yokuthi so uyingozi etikwayo uyitholele kuyifele esibambakweni. Haleluya bazalwane. From there ebazalwane sesiyaqala sibizwe ngokuthi silungile. Kuyiqiniso ukuthi ezisilungile kuyafika ngetilimo imihla nemalanga ngitela utawuzama kusingcolisi. Then kuze silunge ngalokuphelele siyakihlambulula each and every time. Lokuvuma lentono lethu lomunye nalomunye solo yingxenye yekihlambulula naleyo. Haleluya. Nasesihlambulile bese kuthiwa silungile. Kungako ke lithikemelile. Kunxusa lokulungile kunemandla kakhulu. Haleluya. Ithi ke lo verse 7 lokulunga nakhuluma ngako leli. Uyelela kwabanga ukuthi Elijah athakumuntu afana nathi. But kukhona ukuthandaza nekumuzwa ukuthi vele kwenteke. Lokho ukuthi the more lesikwenda lokho sikhukile le authority lesinayo noma ngelamandla lesinawo ekudala lokungekho khona abamakhulu kakhulu bazalwane. Amen. Sesiyakhuluma uNkulunkulu lesikushoyo it comes to be. Haleluya. Ngenxa yalokulungelana naNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Amen. So bazalwane lenye into lesiyaye singayinaki labanye bethu bangayinaki indzaba yokuthandaza bazalwane ukuthi nasithandaza uNkulunkulu simxoxele uNkulunkulu lezinto lesicabangako nalesifunako nalesifisako nalesibonile. Haleluya bazalwane. Sibike lapha nje Nkosi abeva sithembe wena Nkosi ukuthi nguwe Nkosi sitha sisikhuluma nabo bese siyathandaza. Haleluya. Yakubuta uNkulunkulu ukuthi ngabe kwenze njani, because uNkulunkulu bazalwane umthandazo lawo ubaba umthandazo lolivi lakhe. Haleluya. Ufuna ngaso sonke isikhathi nasithandaza sithandaza livi lakhe uNkulunkulu ukuze kungagcini kungumsindo nje lokwenza ubaba umsindo mahamba. Haleluya. uNkulunkulu ulalela lelivi lakhe. Amen. It's like sisuke sivumelana naNkulunkulu ukuthi ngelokho kunika igunya Nkosi ukuthi ngingakucela lokhu kuwe unabo lokushindwa endlini lakho ukuthi wena endlini lakho kutawuba nje kube nje. Haleluya bazalwane. Then ngenxa yalelivi lakhe lithi livi laNkulunkulu livi lakhe ulilanzelela kuze kube sekugcineni. Lokho ukuthi la lakushindwa lapha lakhe kufanele kugcine kwendekile. Haleluya bazalwane. Kulesinye isikhathi ngiko lokutawukhulu danana impendulo dana imithandazo lesizwa ngathi siyithandaza ingaphenduleyo because asikakhulu ngale livi lakhe uyalivakele lakhe livi. Kungako umzalwane kuphinda kusagcwale bazalwane lidliwe lelivi ulifunze lelivi libe imanual yempilo ya each and every day. Kuliqiniso bazalwane lelimsulwa ukuthi labanye bethu sibazalwane libhayibheli sigcina kudlula la nkonzweni. Siyawuze siphinde sibone la nesibuya nesonto noma ngesipho. Ufakazi baloko bazalwane. Kuke kwaba nenala eBhayibheli nasonto. Inala ngaze ngathi umuntu akalemela ngathi engabe lo maBhayibheli ahlala kanjani Nkosi labanye kade bakwadla nini. Leli lapha sibalidla nini labanye kade. Amen. Ufakazi ke lokho bazalwane ukuthi livi leNkosi lelinye lethu siligcina
ulibona langa nesikanyekana siphinde siyolibona langa nesibuye sibanganyekana ngeke bazalwane silikhone kuliconza leli kanjalo because liqhamuka leliconza linesifundo nje salenteni kuyente kuthathe lesifundo khohlwa nje leli setha bemthiko kanje mzalwane kuye emolizweni kodwa nawe umuntu ukuthi nifunze ngani bazalwane enyawo wakhona ukuba khona wena sekhohlwe ukuthi ngale ukuphathe bekhuluma ngempilo efana nemuthi umzalwane amen lihambile lithethe kinyo nankulunkulu uyakufakazela lokho ukuthi lesinye isikhathi livile sinakiwa kuhambele inyoni vele kimthathe kuphele leso sikhathi haleluya bazalwane then kungako kwakamele silidine nawo sesinenhlanhla thina bazalwane asafana naleli bandla lakuqala kuleli bandla lakuqala bazalwane bekuba nalesi scroll sinye sihlale la tempelini lifike livulwe la tempelini lifunde kulona munye lokulo leso sikhathi haleluya bazalwane thina sasibene privilege ukuthi sekwenzile ekutheni siba nalo emakhaya sasihlala nalo lila mtimbeni nje bazalwane each time ufuna kufunza livi licingo lesesinalo nyaka mawulifuna liba khona amen then kufanele silifunze and sithina silifunza lelivi silifunze selimoya because nawutalifunza ngemagama nje ufunze magama nje wafunza waceda sale edilini amen because ekhathi kula magama bazalwane lelivi lilakhathi kula magama lendlulela kutheni kubhaliwe in black and white then uthole livi la ngekhathi yelesithi lembulwa ngomoya ngcwele usuke ufunza ukuye na haleluya bazalwane that is why from the one verse itolo likhulumela okunye kude lonyoshumela ngalola shimbo ngalenye langa kude lonyoshumela the same muntu kamele ningo lensha all together because akusiwo la magama imfihlo lenkulunkulu akusiwo la magama it is the word inside the words angathi ngiyadiva ngabazalwane ngithi haleluya bazalwane then ngilo lekufanele ukuthi sikhulume lona la nkulunkulu nasithi siyathandaza kuze lo mthakazo wethu uvakale amen now futhi manje eMahebheru chapter 4 verse 24 khona ngiyacela sifunde ngalo bazalwane ngicela nje uthi sengibuka ubonakala ngathi sifunda kakhulu kumele ngisike khona bazalwane sitawuhlephela ngasinkwa isilivi yankulunkulu ngathi eMahebheru chapter 4 Mahebheru chapter 4 verse 12 kuzela kanje livi lankulunkulu liphilile linemandla likhalipha kwenza inkemba likhalipha kwenza inkemba lisika ngetinhlangothi totimbili lisika lidzimate lehlukanise umphefumulo nemoya emalunga nemkanje lehlulele imicabango netifiso tenhliziyo amen haleluya nasawuphatha sikhali bazalwane lesikhalipha kangaka ngale ndlela lesichazwa ngayo kukhona imvelo lesingeke sikhone ukupenetrate kude bazalwane haleluya ithi lenzaba lelivi lankulunkulu lendlela lelikhaliphe ngayo likhona kwehlukanisa umphefumulo nemoya amen hey angathi singayiphazana ithile lenzaba yomphefumulo nemoya bazalwane bathi-ke kusemoyeni wami bazalwane ukuthi nakunento leyentekako lengangiphathi kahle ngidawuqhubeka amen kula moyeni wami usendalweni yemoya wami amen usendalweni yemphefumulo wami amen bazalwane bathi kukini ukuthi ngiyawuvumela yini umoya lo tawufike ungitshele ukuthi nanoma ngabe ngiphoxekile bathi Jesu wathi aphoxeke kangaka wase uthi bathethelele Nkosi ngoba bakwazi abakwendaba kula moyeni lokho ukuthi ngiyawuthatha ile message leta nalo moya loyo macha amen bazalwane lithi ke leli lankulunkulu le ndlela lekhalipha ngayo liyakhona ukuhlukanisa lezimo ezimbili ukuthi lokho okwenteka konyalo kwenteka kumoya wami noma lokwenteka konyalo kwenteka kuphefumulweni wami amen livi lankulunkulu liyakhona ufike likusike lihlukanisa umphefumulo wakho ugcinela
kungako lithi asithukuthele because uyazi sivele ngekwemphefumulo wethu sidaliwe ukuthi sithukuthele lasiphatheka kabi. Kungako lithi ke lona asithukuthele but lingashoni la. Haleluya bazalwane. Seyimessage lesebuya kumoya ke leyo lithi akwenteke but lingashoni la. Usho lo moya awuwehlule nomphefumulo. Haleluya bazalwane. Lithi ke khona hlukanisa imicabango netifiso tenhlitiyo lelidlangile. Haleluya bazalwane. Likhona ukuthi likwehlulele uwedwa uthi sowuzindlile wacabanga wayibeka le nto yabona ingaba kahle le nto nayingenteka kanje. Ufuna ngente kanje ukuze babone ukuthi ngiphatheke kabi. Haleluya. Ifike ayihlukanise uNkulunkulu imicabango ngathi imicabango ngala ifiso tenhlitiyo ngala inhlitiyo yakho phela wena bese kuphila nini angene ke inhlitiyo kuhlale khona. Lokho ukucabanga ukuthi uyawenda ngenxa yokuthi umphefumulo leso sikhathi ulimele but akumendeki la khathe inhlitiyo lothi into wena kuhleli nini ko wehlulele. Haleluya. Ikhathi sewedluleka tawendiwa yini la uNkulunkulu. The same way bazalwane sisebenzise wena yaphela. Losho ukuthi without the word bazalwane score ithandaza. Haleluya. Siba umsindo nje nakude live asithandaza siba umsindo. Amen bazalwane. Then kuthandaza ke bazalwane uthi uNkulunkulu asithandaze singayekeli. Let us pray without ceasing. Jonga ngase basethisole. Haleluya. Pray without ceasing. Sihlala khona emthandazweni. For everything you do, uhlala semthandazweni. That is why bazalwane angibekise ngithi so relaxile nje ekhaya. Nawuva ngibekise ngathi lesinebantwana. Nawuva kukhanga hlobo le music la khathe endlini la uhleli khona. Leselihisha naku lo hleli kungiko wena. Noma ke leselihisha lo mthandazo lo nakuwe. Ngiko lo kwenda ukuthi uphakame leso sikhathi. Umelane nanokuhisha naku lo ngiko. Because umphefumulo wethu bazalwane ufuna uhlale uready ureceive into kaNkulunkulu. Ngike ngathi angisake ukukhuluma nabantu ngathi ingoma yegospel dinini yakhiwa each and every day dinini and lokuhlungu ngathi nasathana yadala. Akhi ingoma yegospel bathi yakhiwa ngisathana. Haleluya. Kube ne-verse kule ngoma iyasathana. Then kimi ke indlela lasebenza ngayo kimi uNkulunkulu. Ingoma nakumele ngiyilalele le message le khona la ngoma kuda yona kuqala ufike yona kuqala la le kunkhali ndawo naka nethuni kunkhali ndawo lalela onke la magama lengoma ukuthi athini. Then sengiyakhona ukuyiba kuthi lena ngingayilalela. Ncane bese sengiyabuza lesingabe yabani le ngoma. Amen bazalwane. But isikhathi esiningi angaphiwa the grace khona kubamba ingoma ukuthi ihlatshe ngomani imba ngicoma le message. Haleluya bazalwane. Then ibe khona le letters la iqhamuka encane ngibheka kancane nokuthi livesi elikhulunywa ngengoma. Ikhona eBhayibhelini lenzaba but uve ngazuthi ihambe khathe ematsheni shukwa ngematshe. Le message ingafike nyeleli la kimi. Le kumele singayida nale vesi. Amen bazalwane. Kungako ukuthi bekuqala lidla uNkulunkulu liyendlula la vesini noma nginagameni bese liqala ngekhathi kwala magama. Ikhanze kude lephumayo instead ngihulwa nje kule vesi lodla. Automatically vele ngive ngazuthi ayisiyo kuyangena. Amen bazalwane. Then ke kungako ke ukhona lokuhlukanisa lokusendela. Nasekhamba leni message letato uhudla nabo lohlala ungiko wena le nhliziyo lehlala ready ureceive nabo kuya kuNkulunkulu. Nasekhamba leni into itato ibonye. Haleluya. So uyakhona kumelana no ngixolele mfowethu. Music wakho loyo awudlala kakho noma ngena sowuwena. Mangilalelisa ibintu nta disturb enzaweni into enhlala kuyo. Haleluya bazalwane. Kungako bazalwane nasithi sihlala siprayer akubiti ukuthi ize litholakale sempile ngibavumula ngithi hayi njengoba Nkosi kunjena njena. No.
as I walk, as I am driving, as I'm in the bus, just pray. Because it's in Kalapon and Chanazo. Many things over them Chanazo are defined. Chanazo, Baba Kumbamu, and Chanazo. Amen. This is Manja in Buddhism, Buriam Sugumis is doing. Hallelujah. Utikana is for what they will do tell a Buru. Bubata Kuruba, Palaso and they were famous. They were not a fan in one talk. Chanazo into me. Hallelujah. Unem Chanazo don't wait down to Yellow and Sasman and forget to them that to make a woman begin. To go see Gena against the Molis in a Sapon. Either Mulu Nigga in as Pumana. No, man, I will need a man who is super with the lunch. Hallelujah, tell us see the Lord. Hallelujah. Who made them tell us that we are going to be a Musa? Who tell us no moon. Amen, Bazalwan. Tell us no moon grace. Let's just have another tell us about that in 20 grace. Hallelujah, Bazalwan. Who are on umzalwane ngamunye bazalwane kuyi-intercessor awusiyelele angathi sibekela kanjani ukuthi umzalwane ungaka-intercessor angathi amakuyenteka bazalwane lokuthi ungumzalwane kunemthandazo lokufuna each time ungena landini yankulunkulu ube nawo especially ngale Sunday bazalwane because ngale Sunday kuta lonke ihlobo lomuntu kuta umuntu lonke ngenjongo nje lethi uyathi I'm bored therefore let me go to church kuta nesizathu ngakhuliswa umntwana wamtshela ukuthi akunenteke naneliphutha ukuthi ngelisonto ngingabi sesontweni but ukuthi uyokwendana esontweni akanazaba nako kakhulu but kumele atholakala sesontweni then thine-ke bazalwane ngumsebenzi wethu ezinamba lesikadibida nokuthi bona sebabanibani kakhulunkulu fanele sibe semthandazweni nokunxusa every time kungako umzalwane loba bhode enkonzweni ngiyadibunda ukuthi angakubhodi njani umzalwane kufanele unxusele nasinde sankulunkulu leside lankonzweni singakethi-ke ukuthi sitantomkhona ngoba siyatana nankulunkulu side nje ukuthi bengibhode ekhaya side ukuthi ngeva bathi lapha kunetintombi letini asebeyotibona lokhu loyithi ngakuxuselwa ngithi thi ngosi mzuze naye mthongo ngingabo kubila sihlale sisemthandazweni bazalwane especially thine bazalwane si-athenda kunayimona because iqiniso lithi sikhula lapha sinembili bazalwane. Hallelujah. Because ngelisonto ithumelo ngelisonto lisuke iconze nenetintito letinenge tehlukene but kule tasekhasi lendini suke kukhuliswa umuntu lesangumzalwane because umuntu awuta-prayer bazalwane ngumzalwane. Hallelujah. Then ngilasikhula khona Sunday sesibambisene sonke we are in one accord sivumelane ngelivini ukuthi impela Nkosi nanawe uyalonzinza kuze ngaphandle kwesitana nasafikile lawo kwakangaphuma njalo. Hallelujah bazalwane. Inhlobo engithandayo. Amen. So ke bazalwane usithembisile uNkulunkulu ukuthi lesicela kuye noma yini lesicela kuye egameni lakhe sicele with faith siyendele yabo. Hallelujah bazalwane. Asiyasabi ukusondela kuNkulunkulu wethu sicele futhi asimethembe nakunento sathane lasilade ngayo bazalwane usilade kakhulu usemuka ifaith. Amen bazalwane. Uyasemuka sathane ifaith angathi thilezina lengakanani ungawo Jesu waze wabekisa ukuthi uyathi noma ngayincane ngani mhlawumbe yesinapho. Amen. Lokuthi nayo ikhona because bekade Jesu sathane nakunento yahamba lembili ifaith uyayeba kakhulu kanti lithi phela leli laNkulunkulu leli sinakuthola leli sinakucela ngekukholwa bese uyachaza ukuthi ukukholwa ukuthi iBhayibheli athi uthi maHebheru ukukholwa kumqiniseko ngalo lokhu ngakendeni noma ngeke sengakubona ukuthi sekwendekile. Amen. Thembele engabonakali ngento ukuthi khona. Hallelujah bazalwane. Nasamkwena lokho sifaith sikakuthola konke esifuna uNkulunkulu especially nabo sentandeni yakhe especially nabo labona ukuthi vele siyakudinga singaceleli inqanuko tethu netinzamo tethu letawubanga ukuthi sigcine sehlukene naNkulunkulu. Mina ngiyathi sithandazo leminingi bazalwane sinayo yokuphumelela ngosi nakuphumelela kule business ngekucala lesivama ukuthi icela kule. Amen.
ngozile ibhizinisi lokupheyona ngithandazela kuphumelele. Ngithandazela ngozi ukuthi bantwana bami baphumelele. Ukuthi sekuphumelele konke kulahleke. Lesinye isikhathi bazalwane kunebazalwane lekangaphendula imithandazo because uNkulunkulu uyathi ukuthi the day ukuthola lokuphumelela noma le ngcebo uyifuna hamba ungaboneli uphume kuyo. Then ngenxa yokuthi yena ukhathalela lo mphefumulo wakho kakhulu kunale mpilo lokuyo nyalo. Athi nje hlala unje because lapho lokubuthakathaka bakho uyanatha. Uyakusitana ukuthi uzuze yonke le ngcebo oyifunayo. Athi ugcineni lahlekelwa lempilo yakho. Ngoba-ke mina ngiyakuthanda, angifuni kulahlekelwa namunye wenu. Athi switch nabo ukhalela kakhulu. Uyathi akuswishe ukhuluma ukuze ugcine ujwayele ukuthi lokhu ngikunika ngempela. Usasujwayela athi ngiyiphi ngoba sowuyathi ngeke le nto lekusayenda kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Haleluya. Kufanele simbonge njalo uNkulunkulu wethu ngenxa yothando lanalo nathi. Haleluya. Uthi asihlale njalo sisemphulekweni sithandaze singayekeli because uyathi ukuthi la mphulekweni ethi sikwendile i-communication na uyathanda uNkulunkulu bazalwane ukuhlala a-communicator. Amen. Futhi uyafuna sikivume le nto yethu ngoba uthembile lapho lo ngathi yena abone umcambi wakhe. Haleluya. Then uthi like uNkulunkulu ufuna ukuthi nasithandaza sithandaze ngana indlela bekathandaza ngayo Jesu. Uthi la uNkulunkulu Jesu benemkhuba ukuthi abashiye abafundi bakhe ayayothandaza. Haleluya. Ikhona nje lokuthandaza lokubona each time ngicabanga nakathandaza Jesu awenze lula wona. Nami umthandazo wokuthi Nkosi na indlela yolusizi lesendiwa ngendawo kuhle kuyo susa bathi bona lapho akungabi ngeyami inzalo but akube yini. Amen bazalwane. Lo mthandazo kaJesu ukhomba ukuthobeka lokwendlula uthobeka konke. Haleluya. Uthi noma kumadima kangaka physical but ekugcineni kwabo konke akwenteke inthando yaNkulunkulu. Athi kumhlabelele empilweni noma ngabe lesinye isikhathi sokuyangincanza ngihlupheke Nkosi but nakuncane mina. Haleluya. Yiloko nje bazalwane uNkulunkulu nambeka emphefumulweni wakho ukuthi konke lesitakucela bazalwane sisemthandazo. Uthandaza kwethu wani singavumi ukuthi amen singavumi kuphelelwa ngamandla. Silise na umfato walandelela njalo emalungeni akho awazi wawathola. Amen. Two, singavumi ukuthandaza outside the will of God. Sithina sithandaza sifuna ukuthandaza His word. Haleluya. Silethembe leli lakhe. Silethembe yena. Ngoba leli lakhe bazalwane liqiniso. Masawuthandaza leli lakhe sitabe sithandaza iqiniso ngoNkulunkulu. Amen. Angikhohlwa bazalwane nalomnyaka uNkulunkulu wakwaMkhosekela ngemirembe. Ngabanga ukuthi lesisandla kufika nala umkhokhela. Lelo 2007. Sasisesimeni bazalwane sasine kuswethe nje lokungangeni. Abengasebenzi kabwala ekhaya. Sepesikhathi amasebenzi. Sasengabi labahambe ngendlela yokuba emalanga. Haleluya. Then kwasekuyenteka njengaleli langa sithandaza ngithandaza. Ngakhuluma ngomthakazo wakhe akhuluma something. Wathi Nkosi ngithandazela ukuthi ubuke isimo sami. Bese uyangiphendula ngokwethando yakho. Kwase uthi ngiyakwethembisa Nkosi ukuthi nawe ungangiphendula ungiphe umsebenzi. Ngiyawubuya nalele ndawo uthola emsebenzini lokhu ngikhonye wena. Amen. Abantu bayangani manake lamagama kunendlela kakhulumile but nakunaka lokho ukuthi lela tawubuya nawo tawubuya ayokhona ngakho. Haleluya. Indlela kwenda uNkulunkulu le following day bazalwane namhlanje lokunakhuluma nobufakazi lobo
omusha. Haleluya. Bangeselela uNkulunkulu. Sathi nasifike enkonzweni kwakuyisandile esilungise ngayo ukuthi utawuhamba ayekufuna umsebenzi eSouth Africa kude kubeka amanzi eSouth Africa. Sathi nasenkonzweni yangena inkonzo sasithandaza kamanzini. La saphendula khona bazalwane. Manje bekuthiwa sikhanda. Last naselitawuphuma lesonto. Selitawuthandaza ngoba kodwa sasithandaza umthandazo wegcina ukuthi sivalele babe noma ngake ba. Wathi sebashilo lethathandaza babe bani awuyovuka. Kwasuka umfundisi sambona ema kanje endakasola kanje. Kanje kuphosele manje. Wabuye nangala kuthanda ukukhuluma ngesikhathi esiningi nje tholakala akaswele umuntu ojwayeleka lula ngale ndlela nathulana. Amen. Waqalada sesathi ukuthi windawo umfundisi. Wathi ngelaza wabona alapha umuva ukuthi wena babe abengamathethiwa ngabantu ukuthi. Wathi wena babe ngicela ude la ngaphambi. Wafike wathula imessage wathi uNkulunkulu angikutshele ukuthi lo lokufunako kusukela namuhla kuyenzeka impilo yakho from today ayiphili ifanayo. Wakunasiyo bazalwane elibandla lokuprofeta ukubandla lifana nale mfundo. Amen. Sokuthi uNkulunkulu sifisa nawo onke lama-folds ale ministry yakhe. Amen. Wathi nje uthi uNkulunkulu angikutshele ukuthi naku lokulanda impweni yakho uyakuphendula kubona namuhla futhi kusukela namuhla impilo yakho ayiphili. Angathi thini wasoyamthandazela waphuma lapho kwakotha isikhathi kwagibele emakhombi wahamba wayeboshiwe waphuma waya eSouth Africa. Ngakusasa ekuseni wavela yemikapani abengakwazi ukushayela iloli enkulu kayithanda. Afike kwanikwa iloli kwathiwa akayorilese endaweni abnormal manje okwakhe. Uthi nakasayixoxa wavele wathi nangabe lo muntu ngafuna ukucashana lo kusho ukuthi sengidlulile wasothi ejaneni wabuya namanje labakhulu besonweni lo uthakade kwenzeka wayekhanzi loli imile emkhathini ngaloli layi-2 ihambe i-distance le-L waqalana naye wabangathi wehla naye nakade lo muntu ngayoyibuka athi uyifake embanga wehla naye wenta lokuba manga bethi ingene embanga. Amen bazalwane. Wayenda ngolulile waqashwa kude nalesikhala emsebenzini. Haleluya bazalwane. Nithi bazalwane ngithi nasawuthandaza nini la uNkulunkulu. uNkulunkulu tasinika lesicela. Lamavilanga abo wawathandaza Jakobe nalemelanga ngolunye. Wathi uNkulunkulu nangabe utangipha impilo ngihambele la ngiyakhona ngifike ngiphephe. Ngoba ihambe kahle ngabe sengiyabuya ngiletha konishumi ngakuyo. Amen. Siyakhuluma ngale ndzaba sangena thina ukuthi abevele wakuletha yini. Amen bazalwane. Lesinye isikhathi siyamthembisa uNkulunkulu ukuthi singanathini. Lethi siwaye kumthakaza yini la. Ngoba lona akwendeki ibe liphutha. Haleluya.